Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e ponua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Utulai na o tu matanga, mo takau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utu kalonga luko e hake anga, utula aina o tu matanga, mo takau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga. Utu kalonga luko e hake anga, he wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e to pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e ponua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Ko korike hufa mo I tala malo I whanua ka o maanga hi tala whatapu kudobe o ku whatapu atua mai hi tabehen. Hufa ngai te whatapu ki ho eki ka o maa atau hi whanua.
Ka ata mo ai whainga maari e koe ni, ke whakahoko atu e tau polokalama koe whatwhanua fo ki he weekend, ai ang mau e whainga maari e pongpongin ke whakahoko atu e tau polokalama, malo e tau mau e pongpongin. Pa me whatawangi e kuongo atu pe e tau polokalama, hongole rei atu pe, i he waha o pe ke te ki motolu, o ku mou kau mai he tau polokalama i hauani pe whake te ki motolu te moto ki lava mai o whanong he tau polokalama, ku atu e tai lelei, mo e tai loto whiwhia ka te ki motolu. Ono kotoa pe. Taim tatau pe ko whiwhia ke tai lelei, ai e ki Minister Polisi pe pe ki ngai business. Ai pure anga paulo api ven piukala ke whakahoko e tau polokalama i he pongpongin. Ko e pongpongin fuki te maa ngawe atu ki pe ai le o ko ngā ki whakahoko atu ake tau polokalama. Ai ko e whainga maari e ko ni ka ku whiwhia pe ko lava ke mau e whainga maari o e Minister ke lava ke hoko atu e tau polokalama a whakawike i he pongpongini. E piwene malo e tau mau e pongpongini. Ke hanga ki whamoi mai pe o maika, unmute ma o maika. Ko se foku mute. Malo e tau mau e pongpongini pe malo e ngawe lahi pe me tonga e kina ko ilo o ku tau ngā unu atu he tainimi ke ngata ko na fo whakau he taimi ni i ki ngai whatongia ko mo whahoko tamani o ku o pehe ku kamata e campaign ko e whiriwhare area pea ki taofia e pure anga hange ko ni mo ose he mahinani ka e tuku maa o katopa ke mo campaign ka e a whaipeha ki pure anga whakataimi po hana whainga ai ke lava kene whakalere ate pure anga ka koe ngā kumafa tuki ai mahu inga koe ke mo ke whai campaign ni ke whiri Novema koe ngā koe pure anga koe e hoko mai pia kute mafa tuki whoki mo whatongia koe ia o atu ka tiki mo tolu ke ai whalala ai whonua ai tui pe mo whonua ke whakalere pure anga o lere pia o ke aho ko whai e whiri pe ko iloi koe ngahi whatongia pe he e te alu ke te lahi ange ai ngā ue ko mo whahoko ka ngā koe mau koe e whainga maari e pongpongini ko whamalo atu he lava ke whainga maari mo whewheha ke biven whewheha ke ngā ue pe mei tongana e pongpongini Malo picha ka malo mau whainga maari o ko te peke ku whanga te pe whatapu oia Koe isi koe ke whakalawe mai ki ai, nā ku whoki mai whoki pe me he tripuisi ai nā. Nā ku ongo i whie maari au pito. I he whakaukau, ko whoki mai o ku ki maa pōpuang pe a sisi. Ha te whie mau ki te whaha. Hafu ngā ue lahi. Me heni ki he whili. Koe me pango tau au tau mai he wiki. E moni te moe se moe kina. E ngai mea ke he pe kai ke tūkunga maari e whakau whatongia ke kakai whonua hai. Me ngai pe a business ai pore anga pe ke puti ngau kone ai polisi. Kai ke o mahino ka te au ia e solo ai no e taimi. Ka kou whaalawe whuka mea ni ko kempeini o ku hinga le lei pe he taimi ko ku te tokufua whinga i ke te huki whare. Pera pare o te huki whare ko e te ngā ue ko ia pe e te kempeini. Ai o ko whatone ai pe i e au e mea. E hele pe o ko amaki ta ngā unu whatape pa moe mama ai kakai. E koe hange ko whalawe koe ki mu atu he taporo kalama ka pauna te alo o tarange ki he towahenga. Mo mai ho mo whalala ka huki pare area he kou poto he taulunga. Ai ko kuhinga pehe. Na ose te taulunga ta kapau te toi foki atu pehe atu. Te kempeini e o mai mo whalala ke huki loto he kou poto he taulunga. Loto ngana na o sisio he te taulunga. Koe ha rewa o kai ke uhinga lelei ka au ke te alo pai mea koe. Ki au
Koe kovina ni te nau whao mo tonga tawhitu. Ke o mai nau whalala ke u alu ki whare area ke whenga e pure anga ke nau pure i lere e nau tuku hau. Koe hano tau mua. Koe inga he kapa he kai ke pure i lere e tuku hau. Koe whaka ofa e nau whanau i ka hau. Ai kou tāno au ke mata vai vai o e aho ni e inu hono nunu a he ka hau. He kuta tau ai pea solo ka pau te tau ai e tange vai o lahi whewhe. Ka pau o ku mama ko kotola no i tāi ai. Ko kuinga e koe ka pau ku mama noa ia pe tu hau he corruption ni. Ta tau ai bebe ko ua miliona kui loto, pe koe ua ngeu miliona, pe koe ua piliona, e kei tai aonga pe. He kono inga he mama tanke ia. Te tau, koe tau utu beda tolo fono ua piliona he ahoni, tau mohe ta tau agama pongpongi o smaha katoai. So koe mau ia, koe uhinga e koe whakate fito tala noa, he dimension ko ia. Ka pahi kai ke pure i lerei. Koto kula noa, ho tau iwi he ahoni. Ke whao kia. Kai ke, koe neongo pe, pako, manaki pe au, mama pe tonga tap fitu ia, ngā, he kumahino mawhatuki tukia. Koe mahalo, kia au ia pe ko CEO ua. Whainga ue kia hui ka hau. He kohona mo ni en solo ko talatu. Ka toa e kusio ki ngai pureanga mo ni hau. Nā mai po peipi sita pe. Ai mea pe ia. Toko o wai pe no ku whangi pone tuku kiloto. Kaki nana tauria o whakapapau i koe ngai ngā ue seve stiriwa rigo ni. En apu inu he kakai e. Meri o ngā ue ku whai. Koe kusio koe he au koe ne kabineti. Koe kau pai pāpe una win hono meri e. Pau koe ke kona moni whai ngā tā au pito ke te hanga o alase umea koe. Ka koe winga e ku o koe ke u manawasi ke u whai umea koe ni. Kono reform mohono whakaton. Wai kau puate te o kou o amanaki au ke o ko uia e whata ke ui ka au ka nautoro. Te kohono moni ke au koe kohono whiri e kakai koe ni ke nao mao ngā wei ai ngahi whatongia wanga nautoro ki he lelei ai kakai. O kui kai koe nao mai po taka whakasio pe mea pe ma nautoro. He koe ni e solo. Koe taim koe e launga i kakai. Koe launga kakai u whai mai ka mautolu ni kau minista. He kui kai ke whiri nautolu ia ai kau CEO mo kau puate koe ni. Koe ke whiri nautolu ia he kakai. Kau whiri he kakai ia nautolu. Whiri he kakai mautolu. Ko mautolu ia whiri ki nautolu. I he better judgment. I he mai kakai mautolu. Mo mau whara. Taka bua koe nau whai e whatongia koe ki he lele e kakai. Koe launga mai puka e kakai ka mautolu. Paure koe mau whai matoha mea ka nato. He kai koe. Ka papere koe mau whai mea koe. Mau tahi wāre ma mautolu ka nautolu. O hangi nia ko mau mo ua mautolu kia nautolu. Ki au mau mo ua ka atoa pe ke kakai. Koe mau mo ua o whai ke kakai. Koe whaka amuia taha kotoa pe. He koe ne whie maari e kakai. Koe ne nonga ngea whanua. Koe mahino ka te aue koe tau kakai o kuahano na tula kehe aona. Ne ongo koe ki piri o tēni. Ka koe taimi o ku hanga maria e loto e kakai. Na tula kehe a solo koe kulau e historia. Taimi o luka alala ki mua ke taimi o tau whaahau. Ai koe foi pure e whanua ni na kamata maia. Fou maia. He foi taimi koe ki mua ko uluka alalai. Ko hu mare wa tau whaahau o hoko atoai.
ka au he uma o kalala hau ai. Ka koe lava mea, o tala noa ni he koe ngai whaitaha koe mo ngai whanua pasiki. O nau tala noa peke ngai ngai kai mention o ka kaitonga I o nau ngai whanua. Ka koe te si o koe, ono tala noa I. O lava mea ka kaitonga he ahu koe. Ai kou tau whenga tau whakafoki mai. E nau o mātea ki mea, tau makatuunga pe whukia hene tonu me haranga, me olunga. Ai ki au e solo kaike o ngoi mawhasi au ke teo e kempeini kai. E kono inga he ko si, o hange pe ko kulawe ko he ta. O kui kai ko te tok tepi mai pe, he time kempeini. E nai kai kia hate ki homo e kai whai, nai kai te ki alo ki whamahasino he tumi. He kai ke te tafoka ka peo o pore ke fuku hau o nai kai ke whahate ki te ki mo. E ko si o whapapapeo ke kau kana ko amanaki au. Amanaki au te nau. Kona moni o ko whatala noa he mea koe ni. Lau e toi palovea pe. I am Sabin Ayan. So is one man Sabin Anata. Ai ko kuinga ko ne sayang ke kau ngau faporikare. Ko se alo aki apa mau ke kakai me kulele yang. Ka ko moi be ba te tunga ko lue mai te mai. O hau ki ya ngena. Ko kuinga ko kuinga jol. O te talo ngai hiki ap whaka politikare. Te rei o whanonga o kau kanti te tiko ni o mawahe ngau nā mai o tala noa mai ke nau hanga o riti mai hawhainga whakaukau o sea e nau whakaukau ke nau convince kakai koe whakaukau lere ke nau mai o wahe nau ngahi whakakaukau he koe mea ia tene hanga whehaalo aki ai ke mauha lelei ange o toi lelei lahi ange o no mo digo o ko vale na whanoa koe whahinga mai o ka to koe whahinga be o na nau heni be te ke whaha fo I tālanga e tau pehe ke tau ngone na whe paki ai tu I pa mai pare mia ka nau si o kia I koe ngai fwoi hala wha politikare ia ke te whanoa ke unau asi mai he mitia o tala mai mea ne to tonu ke nau hanga o enlighten e kakai pai Ewe lau koe mea, ho e tahia pa nau mohe na tolu. Tai fuke mea umou nau lere mai mai kwao te uhanga pure I tau umo. Kaike, oko whakanoto lahi e kau whafofonga ke he. Ke nau whenga mo ke nau oa te nau kei hoko atu I whaunga motua he ko fonga be mai ko he campaign o fatongai ko toi be kamata campaign so how ki pulu pume na ki finga panga mai to kore ko me ko na no fai ko mai pe na hanga fatongai na o small pe tama candidate ke na tula ka pe he kamata he ko ne lahi ko ka wahane hane ko ka wahane panga ko awe ni ko talo ko ngawe me hiva mo fulutupu mangawe fata mo khoa la ko taime ko ya ko vahenga ngawe wa piskoa ngawe au hisola ini na maalunga e ku vahenga aku he ngawe hisola ini pare mia o aho ka ke whaka utange ai nei te ke aha te pere ke aha ta ua patoe haki se niti tau pe o ao panga ta hahe te akauni e saseivi
ke ko kuhinga pe ko ngawe whakapure anga ngawe te kumari ai te hau kumitu mari ai ai ko kusio ko ngawe ko ni he dimension politika re mo ko te sio ko hange ko unlimited supply silinia hangi ko ame pe ya tufi ai ko kusio o fatu tamaki e ko na wanga fatonga ai to ai mindset ko ma wa ka sio ke me ko ni so ko tengo na fa mai ko ai pe me fa pa pa o le hanga ton de na to e ko na ko fa ngata ia e o mai na nga ke ma fa pa nga ke o mai ke o ta ka pa o mo loto e o kai ha me tau tu hau ta mo o mai u me ana e ga ia ke mo te fa non ho le o i fa le ta ka pa o mo loto ke fa ton mo pure le ko o tu ke mo toi whakakaukau i ange mea. O toi pe o sa nuko pat o te mute ai koe nau whara. O te tokango i ai. No e anga pe ai mea ka mau te ope matolo e lava pe ai. Kau mahuinga ngā o ke whai. Ai ako kuhinga ka pau hei kai ke tokone kau whawhawhonga ke tau. O e tukeiti. He kona moni ko fufoi me e koe ni ko fufoi i fenomena ka natura pe ia. He kai koe natula ia. Ka he kapau he kai te tau enlighten. He kakai ke tau unu. Hane koe ni ko. O mo ia pita ko whina e mea koe ni. He kono mo ni koe whaunga e na tau. Tālo e tau whiriparearea ai te tau whaka manate. Nau te au ni manoa e koni stu tone. Nau tan poua e wharearea fo ou. Ai a koe lolo ai e tau wharearea pa mo e tau koni stu tone. Mo e whaunga pe koe. Pa manatui. Koe hange a whiri a waka. Whiri charity. Kono ngā whoke nei. Kai te aha. Umahu inga whewhe ia o e whiri wharearea. Taka hao pe a tuwha maho a i tuwha suka e mea whiri mai e kakai. Ai ana koe whainga mea ia whihi ai a ngai whanua te mokarati koe ni i Pasifiki. Whihi ai a Papua New Guinea ko Vanuatu ko. Hange ni a koe o kuna o capitalize e tono o kai mau si a kakai. Au mea kau whakafofonga. Ka kona moni, ka pau te ke hanga whakanga ai kehe kempeini o e tauni, mo e kempeini o ene i wafe wataha. Hu mai a pue anga koe lolo tonga koe wafe wataha. O kempeini a ki pe tuku hau pe a kakai. Pena whanga, ko kona moni, ko kawi e mea ko o whina i pe ai pare mea pa matawan pare mea. O kuna very strict ki mona ua he mea koi. Ono moni pe koe haha whainga interpretation hata. Koe whakahoko e whatongia. O whakatatau pe ke ngahi requirement, technical requirement. O kui kai ke pehe ia, o ai e mea go ave ia gihe ko ngā koe te ke popo i whiria mea he kua iwai ave mea go ai a he. Pea taimi koe te whiri koe au. Lere pe ngai fumisin te rego e pehe pe ula. O toi pe o se whiri. O puri pe ngai fumisin te rega kai luo pe ngai fuhala e goia. Kai ke, o ko whenga ke tau whakafoki mai kakai ke whakamao po opo. He koe ETN hange pe koe whatawhatara noa. Koe fuwaka wakapeta. Nā hui e Commissioner Policy o whatara noa kai ke isi woni o koha agi ai kakai. Pea moi mahu inga koe mau hangarewa tae fo i structure koe o section tol noa, section tol taha. Ke ne hanga whakatoka ngai. Koe at the end of the day, o kui kai ke aha fo i
ai mia e malava he le volo o le volo go executive legislative citizen Maganda be mahal ki moto mai ai telefone o sefa o ke lotoni pe ai minister ka go lo pe ke yongo o fa no vai ai huka ko tau sistemi ki ai pe ku ikai e pipeni ko ke te ongo mai me ta fa ki ka go lo pe mahal ko tropo pe interneti ka ke te ki hu mai pe ki loto ko nga ke lava ke hoko to ai whakatala noa ai. Pe veni kuonga tu? io o ke fa no mai e fa no mai jo Ai koe testing 1, 2. Pe veni? Vale. Pe veni kuonga tu? Tau ki time pe mua ko ngahe ko te mahala koe whehara ki pe ai oh o kuonga tu pe le e whafunga ka koe ki ongo mai ka au Okay. Koni ku o ki o ongo fa mai no ka mai jo Ia, koni ku ongo mai. Ko ila mahala ko ha me ta fa aki o ilo na ka he ku tama he ka whanongo e na e ongo pe ho tala noa a koe. Kai motu mai ka ki te ongo mai ki uta fa aki ako. Ko konga pena na uma o ki ai na ilo paos ko ho fa matala na e ongo mai. Ai konga koni ho tala noa koni ki he ki ka poa te o ka poa te ke ui he na fa ta mo ki na tolo. Koia, Na ke koia. no mai ke Koia, na no ke e fa tala noa o ringa e fa tala noa ai mafa tuki go ai fu governance ai pure ang ko ringa fo ke mau ko mau ko te finga ke to forma tal falere ko wena na fili be tu e pare mia mo ka minister hangere vai ko te na hangere vai ko mai be ai ka o minister ya fa ko ya ko honi hanga he ne fio tu wanga mai ne mafai go ne fili pare mia mo ka minister o mai ki pe papalo te kakai ai e dimension ko ya ne hanga re wa furihi ke tokanga mawahe e kakai o kui he pare mia pe mo ki he fie mau e kakai he alai nia mo ngai mea whaka universal ke people centered ko siaina ko e nau ko aspiration of fotu he nau ko ni studone ke people centered approach ai ko o hake fofonga kakai o marunga e nau si o kita ko e kautaki foi moni me e o universal ko lau mari e o tau liriu ko ni o fai foi mea ko ia e ele pere mau inga ke whanongo ai kautaki ke re o kakai sai ke whiri he kakai e kaupoate mo kau CEO
Fili he kakaia mautolu. Anu mai gono o paremia mo minister. Ko mautolu o mau fili po ate. Fili mo kau CEO. I lau maari ke nao mai o whaka tonu e nao whakahoko whatongia ki he lele e kakai he kohinga ko kakai o mau tariui o iai. Pea ka pate nao mai na tō whakawhahu o mai nao asenika ke o kuikai ke ko me o ko tau mua goi o ko uhinga goi iai. He ka pao he kai ke alaine u mea goi ni. Ke nao whakahoko nao whatongia ki he lele e kakai ka koikai o taktaha mai pe o whakasosio pe ene fie maari tok tepi mai pe ia o mai o whakata o mau e nau wahe ko he nau tonga na tō pe alu hanga tonu pe alu lele e ngahi public in a place ko ia ke nau whakapapau i ki he lele e kakai ala ke nau te o ana tuke e ko mea o ko na hae ko ku lave na kui mo police commissioner o hake u mea o mai e kakai o whekau aki pa mo polisi anga na whatongia o hake mahu inga ko ai ku whataha ko ni sutone o pe koe ne afio o kune o ku pure ke whanua ka ku ihe kau minister au na responsible ki ai ko mautolu mau responsible o tai mo koe lawa i kakai ke whatongia ai kau polisi ihe pirisone o tuku ai kau whaia ko lawa i kakai ku pau ke mautonganga ki ai he ke te hau hataha tara mai kai ko mea pea kau polisi ko mea pea kau puate kai ko poini ko aku ko mindset ia fe mau ke mafuri lava ke tau whatonton ko na mo ni solo i he tūnga o ku iai e whonua o si whamatala leo ke police commissioner ai mahu inga ko ke whakamao popo ai loyalty e kakai na whai ki passing parade ke kau recruit na mei toko walunga futupu na ku tau mai behe pule lulu whahoko mai whai mea ki o pule lulu o whekau e nau whawhi mai Prince Kalaurike ai Minister of Defense ko utaranga ko uhenga ko whemau ai ene whemau ke tauhanga whakafoki ke loto e kau polisi recruit for all ai mahu inga ko e nau loyalty ke laine tahape ya utaranga kapate ke whatonga e kwa kia mea hen ko his Prime Minister's Cabinet peke mau whakawa te mau truly loyal ke Prime Minister under our constitutions ko hono whakarea ko kau minister ai cabinet e nafio hene behe ufe mau ke align ai loyalty ai kau polisi moi kakai ke nofot ma ui he nafio o wongo hala ke behe puranga no tu va no pa loyolo ke puranga no agresi ba hanga kakai loyolo puranga ui va Afrika kakai loyolo kai puranga no sa sovareni ba Afrika kai puranga no ke Afrika ko whakakau o ku floors o ku tono ai ki au ko whahau ke police commissioner mau inga mana tu ko ni ko police commissioner palang fa muy tahai ko mau whatongia he mau meheni ke ose ne te mi tai tolu ko pau ke mau identify hataha tonga ke ne hoko te whatongia ko uhinga ko mau inga ia he u mea ko ni solo ko tau destiny ko whanuani pa mohono iku anga ke tau determine pe tau tolu ko i totone ke tau rely e kakai ko toki o mai pena ui e rikua niu ko e nofo hotere e tai mwena ne hanga haya maka o expert ko mai pe ko kau consultant o spe feita e fia pa nau foki hange pe hao mai do nofo hotere he kui kai loloto
oi sio mo fei lau ia ko te nau fai o hange ko ho tau kakai pe he kai ke alu fo ke tai mio alu tau whanau i ai mo si makakai e atakai o lahi ange tai whalalanga e wai pe lau e filosofia ai ki ai tough situation create tough men easy situation create weak men eh ai ko hinga ko pau na tau fo mai da tol ata kai fai ngata pau ni hanga rewa teu e kakai maloki pau tau fo mai ata kai fai ngofua pau ni hanga rewa teu kakai very weak ko sio tau ki fu loa mai ta fe mai fonua mai mo ui foi fa kau ta tau ko ne fono kai ke fatonga ngai te tatu vai pe ka kai le ia ko fatonga i pe ia fai funga o anga me ko ko no fatonga ina to ko corruption ia ai o ta o pe ko no fatonga na to ko sio ai na sio be ge na le be na to pe ma wi ngai ke tau feinga ko lau o e au ia ko tapu ki ke fonwani tu amana kire ke forman ai ui mai ene afio e kono moni nai o te ke talo e tau takai mo e kai pe ke proactive mai ha foi ha tu ia ki here o e takai e uhinga tatau on ke pure lele e au pa mo ha mai ene afio ke whakangata ko trucks o kuiae amanaki lereia he hange ko kulau ko me tau fe mau ko hunga tau fe mau ke fili kakai ai ho e ki fili kakai ai kakai ha ko hunga ko nau fe mau ke pure lere fonua ke nau taliui mai ge me ku hinga lere ka kui kai ko tau mo ai ke tau pure ai fonua ke tau sio kita ai tau tol dia que tu iria que ho aquí te va te que fa ta con y te imagino imagino gao ai te imagino imagino que te au ai hagan ai foi faka kau na pehe ko rio hele la iwi o pehe o me na mauhanga o palomes que kai que pure que toca e masiva o tatau ai pe se funga kaka so que foi taimensi de go o ngoi o alwa te pe tau me hange nia o hinga pe ni le vai ai dau do ko tau bonga foi me ai go loto que fa ma au pito fenga mindset ko ya que hu mai pe hato tangata o fa kau au kai tau ki tu hau ko tau tai me to ren ko kai ka ta mai go imwa ai ko foi ko pe ga ye tau la fe tu ku mai ko tau alu pe ta ko ni e ku pe alu pe ke mo o to e ako le ange ka kai to mama te mai no ga na to nu me ngai me pe ko hinga fa pe na kai ke tutu no galofa ya e kakai na tuto no galofa ya e pure kovi ai ko hinga ke ka bau ko ge moroto ke tuto no galofa tu ko pure kovi poinia he kai ko me ai ge pe ko loto o hata foi fenomena fakana tula pe ya ko ne higi to pe fai ala ya o laure va kakai ai ka fe paki ko na ufutongia ko hinga ko alo ko fatanoa o lave mai fica ko pe moi mafatu ki o kempeni mai fatongia ko hinga pe ka pau ko te fakau kempeni pe kita ko te fakau kaka te lo vari ayo fa ke yo
Ka pa te ke fai pe ko ho fatongia. Ai pe ko fai mo pe. E ta tu I ka to pe ko ta nga u ko ni he. He a ho ni o ba a ho e fa ma bo pa e ta u. Ma lo a doi me mo I ni. Ai ke a o e fai nga. Ko me ne o mai fai nga no nga ma he pe ka o he fu taimi. Mata ho mo matangi ko vi. Mo puputu ai ala fononga. Ke tala noa foki ke ngahi reform o ku fufie ma o ke whakahoko. Hange ke konga koni ke tala noa ke ai o ku neongo ku alu ke osi ai pure angai November he whiri. Aku kai ke tuku ai aho o wakai ai kau poate mo hafua. Kau CEO ke whakahoko ke hoko atu hono reform nau tolu ke kaweiga ke whakamahino o ku nau pure I le rei ai tuku hae whanua. Pero nau wha mo ai whafonga kakai ka koe koe nau taktaha uku ene whanua ngi koe whamatala ko ke whahoko. I tala noa whoki he reform ko wakahifo nei ai whakamatala ko whai he taha whalala anga ki he reform ki he ngahi reform na o totonu ke whai ki motole pure anga ki he tau whare pa anga ka lawa ke tawhe mai ai fu monu ia me he ngahi me he greenhouse me ngai fei tu ke au ku ia pa anga lahi apito ia ka fie ma o ke whai u reform ko ia I tongana ke lava ko ai mono mo ngahi tuku aki lahi nau whai ni I ke he pe ku nau asi mai dai ni mi ku mai no peka time campaign yen ko pau pe ke lere ai popo lere me ka to mo ngai tuku aki ka konga o ku nau hanga o teke ki ai o ku kai ke mo reform he pure anga ko ni ia ai pure anga ki he lere I whalukua ku mo unu mo tolu ia I he ka venga da tau be mo unu mo tolu o me ngau e ki mo tolu e tui ka ri aki ai di liu whate mo ka lati ko na tau whahau ko mo ngahi uhinga pehe kaka whakau ko loto ke watu ka te koe ke wakai ki ai he ka konga whukia taha ko whehu ia ko ni he tau tala noa reform na ia e whainga maari I he ka pau ko tala noa ki he te mo ka lati na ia e whainga maari he me tau e nima pe fia na whakalere ai na me ia ai tataki ai a Crispo Hiva pe mo ka minister ba ka ngawe lahi na whai ke wai na ka ke whai ai reform ko ini o tau tala noa ki ai e taimi ko ia ka tala mai na te tonu ke mo whai ki tau taha ko ini ngai fu reform la lahi ko ini ke he me reform ko na mo whai ko ke poate mo ngai mea behe ka ko ngai ko loto ke o atu ke te ko e oku fie mau ke tau reform ngai mea behe pe ko uhinga pe ia ko ne toki tala noa pe ke ha te mo ka lati pe ko tau o mai ha te mo ka lati ka kato ki tonga pe ko tok fie maari e tau tala noa reform ngā whaka he kusio ka kai toko lahi hangi koe pe ngai mea ko o mai ko ni social media koe ni iku na wasi mai o mai ngai kwa matala pa wha pe te tau sio ki ai neongo pe ko te mo ka lati pe ko e pure anga whakatui pe ko pure anga kom news ko saina koe ke tonga ma saina e pe te mokalati unau okay pe na to pe unau tu mari pe na to mo lele na lele I he nau kom news ka ko neongo ngai pure anga ke pe ko ha fa pure anga mamani ka pa ka ke pure lele he ka taki ia ai tu hau e ke corrupt pe pure anga ia pe ka ke hano anga na tau viki ke ha fa nga mo tau feinga ka fa nga pure anga ka pa ka ke pure lele ke o corrupt pure anga to fa hala mi ai ka ko whainga reform fe ni oku mo whahoko pimen ke ngā I ne wakai ko ni ko mai ni ko ni oku kei fie ma o pe system I ke reform. Ai ure o hanga foi fasta tau pena foi fasta la volta mai. Ana não alga pia ko tau ana não university tau la solo kono moni ona o mahino be ga o mega palu ku o ko
I whatanoa koe nau whawanga pe i hanga pe na wausia. Pego tau whia, pego ha whai ngā whakakaukau. Ka hui ke make sense ia ke hanga i kusia. Koe tau tanoa te mokarati pe. Tau tanoa mawhai tau no. Koe tau tanoa pe ke awia he kai te uhinga lele ia. Kakange ko whakalave. Ko ngawe whakalele i whapolitikare nei whai mai a krise ni mi tau whanoa. Moene tu mau pe ai. O au mai ke ahoni. Au mai ke taim nei au e pare mia. Foi waha koe he pare mia kene o si. Foi tai ni maka. Kai kento iwi ia. Ke whakatahataha ai pāti. Ai koe foi whehui au taton ke whehui ke kau o ai te moka alaki ka kato koe ni. So ai na umihi ke kai ke te ui a kiri se pāti. He koutu koe mea te ne hanga. Ka koe te uwhafoki ki he interview a kiri se nei whai he hiwa ngofuru. He ne kamata pe koe ne ki ngau whapolitikare. Koe whakawhehui a pe koe hae. Ai ngā te moka alati o kuhinga kia e nau tau kawe. Moe fukau taki lotu koni. Koe tarika kiri si koe kene maoia whoirea lelei he taimi koe ia. Kene hanga o whafotunga mai ake kakano i mea unau tau kawe kia. Pea koe ne pehe. Ka pau, ai ne whoirea pena ne ngau koe accountability. Pau nei tari ui. Koe accountability koe nau ia koe pulelele. Koe mea e tene hanga whanau i mai ai pulelele. Ke tari ui. Ke te account, ke te whaitutu ni pa te tari ui. Ke te kai hae puaka pa te tari ui. Ko te ngahi mea whahoko mea pa te oku te account. Ai koe whai accountability in the dimensions. E nane pe kapauna e mau e kai u te tanga te makarati au. O koe ka solo. Ai koe uhinga e maha mai ka au ia ai. Taingo nei hoko ai koe pare mia. Koe ni tano ana ne ui peke kakai whalufua. Kai koe ha interest a ki pāti. Nei hoko pe pāti o hange pea koe skafolo. Oha langa. Koe mea pea ke ne hanga o langa e whare. Ka koe ospo koe pa to oia ke tawhaki. O kui kai ke hoko ia koe whare ia. O kuhinga pe kut whatanoa. Aia koe whare koe nane whenga ke langa. Koe whare ke pure i lele e whonua. Aki, ai mea ngā ue, na ane pehe koe mea ngā ue ai te mokarati. O kui kai ke pehe ke koe solo. O ke ilo ka pau nai whakalere he ngai pure anga whiri. Ai kau tala he kau te mokarati ka kato koe ni. Koe te mokarati ia. Pana nau whakalere o pure i lere. Kou tui ke he anga i tau sio. Ka koe hoko mai. Moe nau. Kai he anga i kakai a whatonga. Ai puloloto. Oi mau. Ki he tuku hau. Te ngawe ai kau. Ai tau funga lere mai koe ni. Ka pau hange tau pepe ke pure anga motu a. O au ke foi poini kono ke koe pure anga motu a. Na kamata pe fe pakia. Ai pure anga o tuiwa no pe mo de afio. He rakte mi pe. Ai koe na o mai e foi lao e ono. Na rako mai foi lao e ono he pure anga tuiwa no. Awai bea akiris. O te o mai foi lao no. Ana na foi pakpaki pe ai. Ko no ke he ni ko he kusio ko he hono hentolo ko e akiris. Ikiu. Ka hanga peo, ko taimana se paki ai pure anga te wano mene afio,
na ui le wana ke komni weli ke o mai ha consultant ke ne fai review sai ai mention ke hea ko tai ngona se pakia ya ai whakauka agrisi mo ne afio ko me ne fai agrisi ko ne tohi ke office palasi ke withdraw mai ne whakakaukau pa hoko whakaukau ne afio fo i me ego point blank ko me moni he ko na fatara no au he anga ai nai kai ge a weni ke tai ngona lo to ngale me pure anga te ke osetemi ti so mai he tui pe ko watu ko fare i ke ave ai tutu ni ko ke ti so ai fare area ave ke fa mawanga ke ti so review ko tari ko me ko na hinga mama ke wata mai me ton ke fai na tu ton mai mau tu pe ko fare i te ke kai ke te hanga agrisia to process ke pe ke te kai mi ke ki kau ke hanga process information go watu wale o se fa mai mai ka ko me ne hinga e ku fila ula na fa pe kai mo al moto ke kai ko na go stara mai a ho ke fai fili ko ki me ko na mo tara mai manusi nusi tu pe ke lo pe o me ni kia ka viera ko viera na lo Chamberlain he taimi lo pe o me ni ka viera fa da no ke na fio ai ne ko me ko na hanga he ka fare i o mai go issue ko ko issue ya go ke ta taiki ai aki a wia ma hala pe ya e fie ma o mafai wa wenia tala mai apau he kai ke temo karate te kai ke pulelele o kai ko foi relationship ya ko ke na o kai ke cose ni fekia ke be ko temo karate pulelele be pure en fatu pure ko kai ke simbolo pe he ko temo karate ni ka pa de ke sio kato he pasiki ko hinga ko hanga o identify o solete pasiki e sol he ko na tula tatauia ko temo karate ko ya wesite ka ke fano mai ke struggle na ne ko ye wesite na nau me he lau senturi ki moana nau taupe pa na wako ai pe ai civilization o ke tuma ku mama kakai ku feu ia kakai o me ka ko hinga na lava ai ke priveire fa nga fakau ko ya ke fili ko ai toko lahi ke nga ko tu foi hatu la ke hatu tu foi hatu pa na wa leo ke me ke tau filia tu ai ke sai ka tai mi go ya e fakau ko ataka yo wesite na o enlighten ne kakai na ke lava private kakai na ke lava full kakai pa asima ai manifest mai ai now ai sai na o mai re me wesite o mai ke pasifiki o Papua New Guinea Solomone ka pau e to foke ka politiki ko ni o analyze o ka to mai ngai fonua ko ya ai koski he kakai mo feila o ngai fotutu ko ya kono hinga he ko context ko o ku apply ki ai ka na fina pasi na wai na tula ke ko slavi ka na tula ke tai na mai ka o papala gi o mau ai fonua ko Amerika na no fo ia he ka India kula to India kula na tuli manu bena to mono holo o he fangi kevi na ke kia fonua ia ke pe ya na pure anga ke na fotutu pe ke kau apo pe ke kau mauri
Ko uhinga e whakatala noa ki he whanua ki motu wan ko Singapore. Ko Singapore na tau atai na pepe me Malaysia he tahi wao no nema. Ko ai tangata ko ngoli ko niu. Nai hu he parte te mokalati. Raki te mi be na ke na mo vete hu mai ai ne People Action Party PAP. Kamata be rak fo i te mi ko ya mo ne wini. Pe ne anga ne fakau. Ko ne alu pe na fe pakpaki mo ka nga we fe pakpaki pa mo nga ministry. Foki mai ke kakai ui fil fo tapu ne fale area ui fil fo pane ave ke menteiti na kai ke pehe ke ne fakalere pe ia fakati teita pe ha ui o malanga e kakai fili hoko pe fili mai kakai ne pa ati hoko ne me porque tengo na wa ka western media o faka eke ataki go ni pehe o ku whakatari koe tari koe ataki ko ni nai pehe ni anau Singapore peta te niutu pe oa te mo o mai ai Western democracy or force fitting ki Singapore will find that the most democracy that fit our country Koe mea so ke whakaukaua ni. Koe uhinga nei sustainable a whakalakalaka ia ko a Singapore. Hena e mau he kakai ia foi mama ko ia. O maintain he party tatau. He foi tau e wanoa mea i koe party tatau pe. Transform he party ko ia. Taki ai te ai fonua me masiva ango na masiva nga Singapore e tau tol me masiva ango o auges economic superpower he ahoni ko poini eni ta wako ai tau fehuia ko hai me ngawe na ngawe ke taki ko ini o asivia ai lelei mai fonua ura ke me na ngawe aki koe peace and stability ua intikola koe good governance na ane navigate he fufo i manato takai e ngai ponua lalahi he a takai o ki Singapore ana navigate ne pehe ka pau he kai ke stable e kakai peacefully. Koto kula noa ene whenga ke langa e whanua. Me he fed well ke face well. Kai ke, ka koe ki o ene langa whanua koe pure lele. Anti-corrupt. Na e kai ke ne hanga toi, ka mena ne wakanga ai. Na ne hanga o oange ai wahenga whiunga ke kau taki. I hene tau mua ke oua te nau tongo fua he whakatau ele. Temptations. He koe mea ia kuhanga whatonga i solo koe huinga e mea koe no. Whakamalanga ai e kusio ke whakapapa o awe he kakai ke kau houeiki. Awe mo kere ke na wanga o tispesi mai ke kakai. Kau nau corrupt. He uhinga, kau nau toki ilo peo ilo te whare area. He whaigu tala noa ke patse tiko i ki panga e ono nge au e wike ua. Ko koe ke. Kako hanga i whakau kai ko hawhainga ekonomika e ia. Te ke lava ai o tu te ke ia e whili. Ai o mai koe kakai koe mo drugs. O whakaheke ia koe o mai koe kakai koe mo corrupt. O whahige e pete nau, koe mea lewa iku kei te nau corrupt he kere. Te nau corrupt he pānga. Ka kapate nā maa nofo i whare area he tukuhau e whanua.
tēnā ko rapu pe. He kono uhinga he kai ke stei polo. Ai ko uhinga ina o haka whakau. Uhinga e ko hake whakau kau kua ki he lelei ai kakai. Kakai ke stei polo kakai ko ni mo whaitoton. Kai au mai kakai. Kau hinga kia tala pe ko walo ia o heke ke ho eiki. E solo ko kai ia tai me ia e ho eiki ka ko au. Foi te amoni, o pai eu não porque ai uinga não tara mai ko heke ke ho eiki. Ka ko kai ke uinga o pai eu não foi o sio o pehe ke tau fihia ki ata pe te tau fihia ke tui pe ko ho eiki pe kai. Ko ku feinga ha me a ko lelei ko e kakai whakalu fua mo ngai panga e tau whaunga ke tau ko exist. E me o no va o ke mo ngā wei. Hei kai ke tau tuki ai pe o tala ai pe ai kovi ai ko te whai mea koe a ka pau o kune interest kita he mawhai. Kai koe pu interest ia. Kia weo, he kono mua ni ka pau te muhanga whatonga. Koe anga koe whalere mai u kaupare mia koe mea. Nā hangi no whapeta ko tau i whia peke pare mia. He kaupare mia koe ngosi. He kono hinga whoko ngā nei whaia ke whunga kākā. Te uwhire ka koe ka keo mai. Panau toki o peila pare mia koe ni. Anga tonu apito pe pare mia koe ni he nā mau se ama tō ti temen ki mua pa tau whotu ai kabineti. Pe koe hea platform ke mau tu ai. Koe pare mia pena ni hala whamaa boba mai. Koe koe tau whenga i te tau. E lere a kakai e pure i lere tu hau. Tau tu he platform me pure lere. Pa mau akuri ka tō ke ko kuhinga e mau lava o function i whakaukau e. Ka he ka pana i ka ia. Koe mau taka paralaki ke tō tako tō peu ne whaino whaini. Ke lelei o hake whafonga kakai ke lelei. Koe whakakaukau koe whengau e aki wāwhi pa mwene a whio. Solo, ke tau wāwhi mwene a whio ki he lelei e kakai. Koe mea kovia. Koe uhinga te koe hange ni o hoko e wāwhi ai pare mia pa mwene kabineti koe ni pa mwene a whio. Hange hafu wanga hala. Hange hafu wanga hala. Ka koe mea ia nā tau ui, koe uhinga pe tau ui ke liliu e ngai mea koe ngā koe pure kovi. Ka koe nuku kau mai mani a whio he whinga. E sora te whakapapau ka pau nei kai ke mau he ne a whio loto mau lalo. Ke intervene. Isiu koe ne pure anga koe ne tokosi. Koe ke ila po koe hakau I whe e whakia mai e whanua. Hange ko tano aso o si ripoti me ngai ministry ngai me ko nai hoko e pureanga moto age anti corruption commission ko wena e fama ko ke alge royal commission ka ko ti ki ko me ko ni ke la silini mo me fa mo le ko ai ka ki au ko mang fale le ye na fa to tonu ke tau fra ma po fonua ka ye ngata ke tau ma o stability ke ma o fra papa ke ne afio pa mo tau ono no fasi se ale ka o mai e pure le o fa e tau lau mai tau koni sutone ka hai ne fra ilonga ke trans ko me ko is a step forward ke pure le forma ko no tari ko he tu I Raki mahino o kai ha mo ua fa mawanga ata to huki fale ale ata tabe ko no pere ko ko fa fonga kai ko ki mua e na fai pe foi ya ko ya e ka fa fonga kai na hange o ko foi express lane be o ekia ko no ko ne afio ke o mai e mesa ta tau o apply ke ka ko do pe e huki fale ale
he ko tau mua foki ke tau o hinga ko fai ali apa ko hinga lao fili ke ne hanga filter out ai fahinga whakakau o hakakai te nao mai o pure kovi ai tukau ai gau ko kio dia ko hange ko la ko pe una rota mamai wa fe pure anga mo tui ko tau fe ai lo to ko ia o to ha to ngai winga tai ma si ai o to no pe e ko no mo ni ki a ko ultimately pe ko ha foi combination o ngai chemicale ko ia fe ma que falla que foi experimento ko no end result kapag de tau asi ve pure ile ai tu hau e fonua te mo ko lo e fonua ko le mo ha ke fo ka yolo que ave foi me foi mau pero ha combination o chemical de tau mix foi issue ya ko issue ya time issue ya momenity o ko pa foi ko mau roto ya me textbook que te tempi mai ko foi formula na ngawe ki Britania ko foi formula na ngawe ki francês que o mai o mix de kito ta que tu pe Koe. He koe konga whoki au ku o tau maho inga ia whoki ai. O ku maho inga whoki ki hawhanua ia biven. Ke lava ngahi mea ko toa pia koe ni tau whakau kau wha ekonomika ke lele tau tuunga wha sosiale. Hange ko tonga tau maho inga ia he ngahi tala whakawhanua ma tau ulunganga whakawhanua ma hafua u mea koe ia. Ka au ku whia mau lahi whoki ia he ta whaaki whakaporiki. Au whia mau ke stable ai whanua. Tatau te whita ke government u whia mau hapure anga. Oku tuu ma o ke fie ma o ia ke hapure anga ia ke tatake fonua nge ko tau tuu ke lope te tau haulu ki lalo pe te tau tuu ke olunga lu ki mo ko nga fogene ta kwa se ke mo oni pe ia na ia anga tu uni I ngai pure anga fa tu tau lau he historia na ke na aluia iko fa kita ka ko tau se hango tonga na pe ngai tu ni ki mo o fa we fia ki he to lai hange ko satellite ka pati ta fatata kia ka ko na ko wa fe wani mai ni he tau fononga mai ko ni ke tau ko ni stuto ne fo amana ke ka to nga no tau ni manoa wa ko tau si o tuai ki o ko la he ngahi elementi he tau ko ni stuto ne o ko si ai pe ai a principle for democracy ko separation of power ko vai ngai mafai Mga himea bena o mai fe unga beia o mai whakahu mai ki he puri anga whakatu I whakonistuto ne ke tau ngau ea ki koe nga himea whakatemokarat koe ni ke konga mahu inga ne tahana I whaikono li riu wa whongo fulu ke whiri ko he kakai ai kau taki whare area pe a whiri mea pare mea whiri he pare mea kau minista koe ngahi li riu ia o kunai o mai ke whenga I ke whe unga mo tau sistemi ko tau tolu ke lava ke tau hoko atua. Ka ko whe hui. Ka pau koe whai taha kone ku mou ihe kabineti ai. Pea mou wakai ke ngau e ne a whio. O koe ke aha tu uni ai te mou sio o kai ke pure I le rei ai whanua, ai tuku hau e whanua. Wai o ku tau ke teke ai ke hange hame te tau whe ahui ai pe te tau wāla wai. Teke ai ke kua pau I ke tau ha whatemakarat ka tau tolu. Ka pai I ka ia he hae. Ko wai o tau kei teke ai he nau whakau ka wau. Ko ngaka pure anga whakatu I whakonistu tone. Ka paurewa o ku pure le rei pe whanua ia. Ko kia hatu unia a tu I te tau seo atu o ku alu ke pure I kofi mga mea pehe. Wai o ku tau kei tangi ai ke ngai mea. He kei ke staple ai whanua mo government. Solo ki mo ke foki mai ke whatara noga o fie o hake bea ho pehe ko hange na ngari whati ki kato o ke lawe ki satellite te pede panaka ki ai mai passport I solo kai ko whakati ki kato ia ki au ko tono no ia tono no pe ia ka ko tono no ia na whakoko ia he ne kau minista so ko men gui ko tiki tato solo ko taingo o atai ke whakatontonu pe mai le wa he mafia ko ia Okay. whakalau liliwa ke whakalau
ke pehe ke tuia o te whatau taware pehe e passport. Koe whakati tato ia. Koe tono no ia. E lau koe a kupa ko tua ki pia tau tole kakai. He koe mea koe nau hangai o whehu ia. Ai huki whare area. He ko irea koe truly loyal pea moe complete obedience. Koe ke whaha blind obedience he lalo mamani koe ni. Truly loyal is the most suitable mindset ke te whakahoko ako te whatongia ke ne awhia. He uhinga koe ni, ka ne o mai rewa hatutuni o whepaki mo i koni stutone, ke ne mau iai e ne fuakawa. He koe ne fuakawa, te utau, te ufai e pure o whakatatau ke koni stutone. Ka ne o mai e ia, tau pehu, uhanga haka o mea o whare ia pa hanga e rata mai o kai ne whatonga o kutene mau e koni stutone. Na i totoni ke o mai ke ne kau minista, he koe whare e ku whataha, the ministers are responsible. Ke nau whoki atu ki ai o tarange, o kuke whepaki koe mo kupu atolo e koni stutone. Ko nga ke whakatokanga, he koe mea koe o kulau e koe tururi roiolo. Koe ai koe ke complete obedience ke ne awhio. O hune toko ia foi ngafa, ako uia koe ngafa. Toko ia foi ngafa, ke ne hanga whare i ne awhio whakatatau ki ha mau e koni stutone. Ai ki hau mahalo koe tau palapare masolo koe kai ki ako i tau historia. E ko usio ke tau kau politiki una mai pe o piken suspe he anga pe na wausia he tainga ke na to o whakawheho ko taki e afoni ki ko hiri ke tau lava o sio pe na tau hau me fe ko tau huu ke tau aru ki fe he ko hono moni ko whakamao popo na e whai tu po ulo aki na ne whakamao popo e whonua i he lau maharie ulaki ke oa toi interfere mai external power, mai super power, mai empire ko ya. Ko ua ke whakatawa taina e kakai pe me he whakawha e hoeki. Ko me pe, he koe culture e no for tribal, no for tribal. Kainge, koe kia au ku ongo hala ai pehe whakatiritato ai he koe tau mua koe nistutone pa mono whamabopo e whonuan na tau mua ia he mama he mau mama me kau bisnati kau yang ajui ka aku oni whamabopo mai o mai ngai pokate rino governance o fatu ia o whao he tau koni stutone. Koe uhinga e tau he holo tau tō luko e tau tai imprimeni o whatatau e koni stutone. Ko hau e solo koa. Koe mulaki hua tu ko tau whenga e whatontone e whatongia. Koe batara no koe mau tau ke te tawai. Besi e toa tau fitu. Tau e hua kuia kabineti. Mau whare area. Te kei ke hanga hata haia whatontone mautolo ke nofo ke koni stutone. Ko talunga mo to hu mai ke ke fie ma we koni tone e fa ton ke hange ko no speni hasilini na je ke tali e fare area hange ko ngai me pe hange ko no ko me ko na tala mai ko na wana toria speni hasilini na e tala mai le na toria confidential io e koni tone solo o hune hanga pe o spell out mai ke na tali ui o pau ke hau minister apanga he o se tau to pe o age pe anga ke pale area ai lai o silina ne tana ai o silina mai me muri silina na mai me ku hau ka to silina ka to ha la silina mo la silina na ne speni me silina ko ya pau ke ne tala mai ko me ko na to tonga ke sipoti o me ko na to tonga ki ha o pure anga ya kon na to ko si tama na to le confidential ya fe paki mo ko ni stutone ka ko poi ni ko hinga ko aku o fatonga e tau ko politikare
Hangena na toki mo he mai pe o tu ben hulu mai o lue mai o kau he taranga ta e mahino anga hala fononga na tau o mai ai o mai ke ai o ke au o pe tu no ai tu pe ko anga be na o mau sia anga be ai fa fotunga mai ai koloa I hona uloto pe ulere I pe ko ka ko anga na hanga fa fotunga mai Koe taki whao sa ki mua mea kone container. Koe ngā koe taha kone whehu I mai ka kou manatui hai pe ke uki hanga oat. Nā ta tala noa whoki ki he hangena ki whamatala he polokalama ko osi. Ai kei palparema koe ia ai tai pe kok mau ai ha fwoi ngā ue oku hange ka fwoi ngā ue whai hala. Koe toko taha pe oku awe ko whailo ai. Ko wakai whoki he taha e o ngongo ko tui maha pe koe kakalo pe hana na hana o poseaki. Ai pehe oku lotonga whakailo. Te ki hala ia ia. Ka kou ngā kei tonu ia pe ka kou whakailo ai toko taha ngā ue he kastomu. O tuku aki I koe na nehanga o whainga hi ririo ngai tohi loi. Mea whakapepa loi. Ke lava tuku anga ke container. Koe ngā ka pau koe mea ka peko haa iku anga hopo koe ia. Ka kumahino mai ku makape akeni ngā ue ki ai. Tu ke me India ko na tatara na ko si ko ku wai mo to ta na ne fai pe ku kamatare ke hange o ki make sense leva ai u me ko ya ka ko fe hui mai to ta ko ni ko ha me ku hoko ki fa I lo ko na fa hoko ka te ko I ho o mai ko fa yongo ko ke container ko ye sol na tal be ku talia de ai ki fa lo ya puri ai pe ko ye to assessment ka ko no moni age ko ta no container ko foi ko ngai foi me fo gen ko ko ki ai ka pau he te tau no pe mai se ti mo imagine like ke involved me ko ke pe o mai ke ko ni ke wa we ke ko pe fa nga o ke I ka he tau no po beta tolo fini beta tole kakai o mai fitoki pe o mai pe na tolo no fo pe o lunga he ka ko fo po nga we ia mai fo I lock me ni o si tau network ai ka u ai ke au kono moni ko ngai ni mea ko ngai ni nga au ke fai hono whaka waia fo ko hanga ko hake ko foi whakamatara pe koe na tama koe hana launga mai ka au ka pau whanau me peka lolo tonga pene ne whakamatara ko ta ke waa koe National Intelligence Security Unity Kui ko kage ko nga was mahino ka au this is organized crime uhinga pe aku tege ke te tana ke au pe te alfa ke te hata uhinga pe aku ko container hei kai ke lava hata toko tahape o ngau pe ko no pe pa kiria o at monelori to migi tual ko pa pe fa te ngoi ka ko ko pe original ko pe pa na au me motua ko ku whakakau le anga fe ke te lava ha pepa ke ia ke ne kiria mai ake container ko ni he foi process o ku team ke now independent Bueno, moni o to fano be ko na o ai mai ko na wai to da ka ko me ai na amanaki ke koko na ko manaki ke hoko ne ongo tanga mai mo pe ko loi ko pe ko ana was mai no be ga te au o ko wala network ko winga ya ai mo mai ka fa ale mo me afinga ke poloka foi kau ko no winga he ku na involved na to le pe na involved ta ha go involved wa na finga wa ki ko foi me ko ni ko winga ko nga o ke hanga he ka yo skutanais
Ko ni ko whakalere ke whai ke whanua, ko pau ke tau wala whakafua, me le volo ko toape. Ko tala noa ko ke whai kore ko nei o mai ke tō mai wakapuna hapsapa te kōsi. Ko ui ko meti veki, ko pare mi a hamua. Aia ko nā kusio ko uhinga i nau whakaukau ko ui ko pare mia e ala liliu e ku whakaukau ki he no tau whi wakapuna i dea whi mai. Ka kai whake nahana tō ilo i nā ku o swai au e pomu e ka. O swai au anala sisi i he taimi mo distance o i puna koko mei apia ki nenti mo i puna koko mei apia ki tongani. Mo i puna mei nenti ki okalani mo i puna mei tongani ki okalani. Tofi ange, vave ange. Alu goe, vai ko katatara no ke. Hama pe sapa. Ya mea, to mea ai whakalao whakoni sutone, ke nau toeo whakakore a fisi, ke toi lili umua e nau lao ke nau atetu i nenti ut. Whango fuakai te ha mea, koe hau koi tongani, ilo lere o tapu e sapa te. Pea kua pau ke nau fōmai na tol ke liliu e o wholoti, ke liliu peia neongo koe koha emergency. Koe foi whatongia peia ke whai i he a sapa te. Aia ki au rewa i he whakakau. Koe mea koe na uongoi, he koe taimwe na o mai e mea koe pau pe heke ua te u taofi. O hange koe wha taofi koe ki mua. Koe hake pea koe siofo ke u i meiri he whae whe kore aki koe ke tō mai sapa te. Mahino e ka te au koe koe mental life in death nia. Koe koe emergency nia. O tō i a te koe nengata nia haun. Kau koe foi hau koe foi i meiri koe pau pe he ke u tuku ange ka reason he ko o vare o pito he fu pesis pe he fu vili taki pe vili ki pe ke to mai he sapa te pe afe mai o uto ana wanga o whakai he ka mai e pare mia hamoa he to kua ko foi weiti a pepe ko fego to hia to pe atu muhanga no enlighten ang yau pe ko ha uhinga o mo fie ma o ke afe hen instead of nenti pa ko tali mai ko no inga ai ke afe mai ni waka kai ke utfon wai be fainga waiti ke miti kai lava ke take off wai vapuna ai o ngate na ki utu vai o be ku tola he ka pase se pe fo mai tonga ni ki to pa pui pa to alo ki okalan yo be no ko ke sai foi puna go afta go ki no sei net fo gawe e teita ai lahi ai lolo ai taimi me he ko distance o ko fia me fo sei net e au e fa ta no pa ke mo ai nenti ki me information una auto fe ke na ki ole na dol pe ko ke ange ke skyline na pe ko information ko ni okton na puri pe ga ke na mai ai ko fe huia ke unha au he industry ko ni futa o wanoa o te ke i lo ye ke ai tai mi puna me ya pia ki nendi mo puna mai ki tongani ka ko fe huia foki ka ko feu ia foke motivi ai motivi he ko isi wani na fatonga i pe he kula kua tu pa kore mai ke e motive i longa i ka fe ka long on moni ko sioga aku incompetent foi me go ya ka i behind ai mahal go corruption is either incompetent pe corruption ka mau ka ko uhinga be hanga o hake ko ke tokanga e kakai ka bau na loto ke whakalere i u mea goe ni ka o mai e nau pou ka maulawa whakahok whalere o mau whatongia poi ni a goe na hanga o hake sio na taimgo e ka pate ke mantu na o hake container nai se asya ki ka umiti a mai ki ka u wharearea mai
o tala o loi aki o ba me ko ya mo habito biven ko la habito ngai ka venga ku fe ma be ya ke fai tala no ke fa ma te hanga ko te ko ya o fa mana tu ko ya ta ko instituto ne ko ngai me isi me press conference ko patonga ke data mi ko o se ne ta ho ta mo ko ako be ke ta ki ngata ko ngaka ta to ki fe ngate he program ko ka au ke ta no ata ke ngai isi ko to nga pa mani hinga hi hu ko no ku mai ka kai ka ku wa me ke loto ke ta fa ma bo ke pa kai pa ta to ki hoko te wi ka ta to ko be u ka u sol ko i ho to fa to ga ki fo lo me ta fa finga ke mala ja pro fa ki fa ma sina koi malo apito pimen fa malo atu he lava ko ia ma o tai mi pongpongin ke lava fai fa tala noa i he programa ko ia o e pongpongini fa malo la hia tu i he fa fai nga mari i lava o fa hoko tau programa ko ia fa fonua fo ki he pongpongini o fa to pimen pe mo e ngawe o ku fa hoko pa me tongana kai nga fa malo la hia te mo tolu i he lava ko ia ke mo kau mai he tau programa ko ia o e pongpongi pia mo eki minister polisi pe ke ngai business ko ia ai pureanga ko lo i pia ia ko ngai fehu ko mo mai ko lahi apito pa ngai ka venga ko mau inga ka ku kol famre more at ke ni he tik mo tol o ku o ke lave atu o ave o fehu i ko ngai na ku fa ngongo ha afe mai ai fa tala noa ke ofi mai he ni ho ngai fehu i ka kinga ka kia au mai ki ai ke mafana fa matala minister hinga ka vinga kan mo issue na tala no ai pa kono hinga ya ku ka ke lava ke o atu ho fe hui ka ko demo trange he ko no tipe ngai fe hui ko ya nga ko mai de mana na ko wika au e lava fa ho ka ko fa malo la ya ke mo tolo e kainga lava ke mo ke mamata i tau programa e tau Facebook pe mo YouTube to la apito mo kau mai ki he tau programa pe pe ke tina o tolo kuna mamata mai pe me tu fa malo la ya ko nga ko mo ke lava ke mamata i bata mai programa ta te fito ke tau ka sponsor ku hong apito ke te ke fa malo ia ke mo tolo i he lava ko ia ke mo kau mai he tau ngai programa ko me ko problema ke to ko e lama koe ke mō kau mai o tokonia tau ngai programa ko South Pacific Loans au ke puri ati mō tolu noa valungi au valu hiva valu ko finance le taha aini i Auckland New Zealand pau ke firma o hapanga lea ke stari ki tupo mo ni kau ngā we noa valungi au valu hiva valu ko ki tu ake ni mahu inga ki hoanga o atu ke tiki mō tolu ko ngā foki ko amanaki ko ia ke katonga ke whamanatu ko ia e Francis Tikats ko ia i tonga dau e nau tau taha ko e nau whahoko whatongia pia ko sponsor foki ngawe ko ia Francis Tikats ko ia i Nuusilani ta whaki ko e kuia taholo ka ko whakaukau ni ko loto ki whamanatu atu ko polokalama ko ni ko whamalo ia pe ko no whamalo ia pe ai lava ko ia ai kauka stomako toa pe na mo ngawe aki mo ngawe aki pa mo lotonga ha o ngawe aki Francis Tikats tau whareko si ulu ko ia i loto nuk alofa hanga ko i ke tau mea pe au building ko na whamalo ia pe ki mo dolu ko loki ia o poini ko ia no whamanatu ko ia o tau taha ua ki ai no ma whamanatu ai pe ko ki ngalo i heki ngawe whareko si ko ni ai toko taha koe nei mātuunga i hono whotu la tai muri Antoni. Pe neongo nā ne pekia he pong koe na ai ki whakawai wharekosi. Ka kumau loto bai ke whakahoko hawhai ngā mea, ko fia ai ho tau kai ngā pa ke whaafofai. Ange koe ni koe kos ulu ko tō bea kamata i he moni te pe koe ni wika hau. Ai koe a moni te wahiwa. Lere ai moni te ki he toko naki. Ki motol ko tō bea kumo wafe mai o kos ulu. I he kau kastoma pau koe ai wharekosi. Pe mo koe na tika ke asi mai tali le leibe koe una ke whakaukau e ta ofi koe ko habe toko lahi te mo lava mai
Ko sayang e ia ki he Francis Ticats. Ko whakawhia kuna whai kia te motor, ka ko ke whia mau ke kosi ho ulu, pa ke awhia mai he Francis Ticats. I he kamata pe pong moni te, leo re pe ai, yo tuk pe kosi he osi ho mo kosi he aho ko toa pe, moni te tu si te ki he toko naki. Os mawe ka ungawe, sea tolu te na ungawe ko toa, ki ano kosi ho mo ulu. Ko tui ko weekend ni whalaite, toko naki, iai pure koia, ai Francis Ticats New Zealand ta holo ke toko ni at ka te mo dolo ko mo lo be foki pa de ke si her review ko ia in New Zealand va ko ia Francis Ticats I orewa ko la ta hanga her review pe se tia hiva nim hiva val no tala mai ko lele ta eni I he kosi I he East Coast fetu ko ia pa de nei tonga na flight to naki ke tokoni ki hono kosi ko ia mo ulu mo wakai ke ngā ue mo whua ke ngahi pare ko ia kulawa ke o atu. Ko mea ofa una o atu, ka papulu, pāme, pia mo hina Blue Wax e taha. E taha ko tope. Ta tawa bepe ko toko fiha te ke hau he whaamili, te nā whua ke atu ka te koe. Ka papulu, pāme, mo hina Blue Wax. Wa lahi me ka painua, ka koe whia inua, e lampe ke o atu mahau ka painu, ke inu tai to tongia. Pene tū koe ngahi mea awha kong mao atu o ku ulahi he se nit koe te ki totongi ho kosi. Ka koe ngā be o ku mauloto ke o atu ki Quebec te ki mo tolu. Koe whamalo ia me honga ia be I he o mau ke tauhi mai ai Francis Ticats. Koe taha e tau ko sponsor ko ia I tau ngahi polokalama ta tau te whito ke whatwhanua fōu. Ai a ka Francis Ticats. Pakono hinga ia ku mau whamalo ia tuai ki mo tolu. Ai mo muy he tau polo kalama. Mei morini ku mo folau ki tonga mo family pa ke afe wharekosi. Pa ku mo ki mo tolu pe ai tonga. O ku mo ngāwe aki pe mo family mo whanau Francis Ticats. Ke ngahi ngāwe ko ia ku lawa ia teu ko ke whaaf ofa. Pea lawa e tau whatwhanua fōu ke lele atu I ngahi wike ko toa pe. Ko I ngā ke lawa ke whanongo mai ke ngahi whamama koe ku atu e minister. Ke ngā tabe I wharekosi ko e wiki ka hau ia, monite, ki he tokonaki, ko ngā e lava ke whakahau katoa, ia tute ai, I wiki ka hau, ke ne wakai, ke mahino ku lele, promotion ko ia, ai celebration ko ia, ke lava o tufa, ke o nā hatahate ke kos ulu, me he monite ke tokonaki. Ko osi teu I kau ngā ue ke nau, ko wiki ko ne ua ko e ni, osi teu ai kau kosi ulu e koe iai. Hange koe nau talatu, koe tō taha whoku ne pure I koe kau kosi ulu ai, koe tō taha koe pe ko toni, ko siu, me I tonga tapu ono. Koe taha mau ko au ngau kosi ulu, Francis, kai hea, pe me I tonga tapu fitu. Pe ko tō taha rewa, ko te vita wareni, pe me I tonga tapu ua. Sia, koe ngahi wahenga katoa ko ia, o kunau, si mau mo ui ai I he whare kosi ko ni, pia kunau whawhi atu ki mo tolu ko toa pe, mo lava mai ki ai, hataha pe I tonga tapu. Lava mai kunau o steu mateu na tona as whainau ki exercise, ke nau kosi pe me he pongpong yo au ki he toa po. Ka orewa ke osi e kakai ko kosi ulu, I he wike ko ia, o atu mo mea ofa, ka papul pāme, hina Blue Wax, ke alumo ia o ngāwe aki. Koe ki whanongonongo ia pia mea. Kake ngatai ko tau whare wala. I he tawhaaki pe koe Francis Ticats, koe Page Fashion Store, koe taha e whamalo, mau te o atu pe me whare wala. Kia teki mo tolo kakai ko tau pe mo mui he tau polo kalama. Whamalo atu, ho mo ke ia whea, ai tau whare ko ia Page Fashion Store, whare wala style ko ia. Maalahi ko ia tuu ko ia, hanga ke tau mo pe au. Oku ia e tau ta o wai, mo wawe hake ki ai, wa tau hao wala whaaf o whai, to koni ki tau ngai polokalama ko ia. Oku o atu pe me hini, ke ngā tai whamalo te te mo tolu I Brisbane, mo ngawe aki ai maka whamanatu ko ia, I hono kofu I ko ia e tesi, e ngai fu mala e ko ho of anga, ange ko e lau ko wha tamai tesi, tau ku fia maari e pa fia, hene I loi, ki tau tolu ko o ku more atu tau ngahi ofa anga ka pau ke kawai more hao tamai boko whae pe ko hoa pe ko whanau
Au tau nau si au na dolo tanu he mala e. Tau nofo fia henga ufare masani ko ia na tau iai. Kaka daimi ko hanga te se ko fu i pehe ko e honau mala e. Ange ke te fia maare make. Na mai te se uke o nofo ke ai o satisfying ki ai e ne whakau ka watu ke nofo ho whare masani kasi fia moho o whaanga he daimi une kofu pehe iai. Lawa le rei pe ai kofu ia ko ni ke whai asteria ula le rei pe ke alat ki tonga po haa moa po ko whiia. O whenga des ke whakalahi ki ai ne service ko ngā ke pehena ne asiko ia. Po makawhamana. Tu whia telefoni ena ke whitu taki ai. O kai whaku mo service e taha kuhanga des o whahoko me iai. Ka ke ngata he ne live stream. Ka ne whakahoko whoki ai mono mono. Ku o si whatawe ngai fumisini a tangata. Ke ne tui aki ngai mono mono ko toa pe. Whiunga ia ma ngai kātoanga. Mari pera birthday, pera hape a whainga kātoanga. E lava te se tui sa mono mono he ngai kupesi kege. Mana tui ngai tāwhala ni ko une whahoko me kupesi me hafua. Ko taha ia ngā ue kune whai ngai taulahi ko ni ko tau situa mi ai. Pa kune tānak rewa ki ai mono mono ko ia kai whewhine. Pa ko ki tampeni i he mawha anau une whai ngā ue ko nai whahoko he mawhine ki. Kono tui ko ngai mono mono me mea nai manako ki ai. Na ko sio ke ngā ko whai te si ko whia ko si atu ki ai. Ko ngā kune hanga tui ngai mono mono ke. Pa kune whakatau mai ngai misini o i kuongani. Lele yang e kapana na ke mo uifine e ki mahalo kai whakatau desa ni misini behe. E whia lahi ko ngā e vavea e le tui mo ne ngā ue na e whai taimi ko ia. Ka ku hanga masini o whahoko ngai ngā ue ko ia. Pe ako tui e whawhia maari ka te mo dolu i Brisbane mo Queensland. Ke mo lava whakatau atu me ngahi mono mono ko ia. Ngahi ngā ue, ngahi service o ku whahoko ki te hina. Ko ni pe me iai. Whia telefoni pe ena. Ke whitu taki ai ko noa wha, ua, noa hiva, whitu wha, ni ma wha taha. Ko e lava pe e tau prokalama. Au whahoko atu he au ni, mo e wha malo la het ka te mo dolu. Wha manatu atu pe e tau promotion ko ia e tau kātoanga ko ia o manaki ke whai i he aho. Moni te i tonga eki i he kosi ulu. Ma mō mea, o whake mō mao ha weekend lele, ma sa pata lele a pongpongi, o whātu ke tiki mō tolo hono ko tāmpe.